Mali program, ali to nije program koji je vježba, nego će ići onako spontano. I kao prva točka našega programa, evo, Toni, moj zamjenik, ja sam. Čekaj, Toni ima prvu točkicu, pa poslušajte malo Tonija što će on reći. A kaj boš ti rekao? Ništa? Vidjeti te opet, staviti ruku na tvoja ramena, kao neka igrati boće. Dobra stara vremena. Ma baš je dobro, svi skupa, vidjeti te opet, staviti ruku na tvoja ramena, kao neka igrati boće za ona dobra stara vremena. Bravo! Onda svi na boću. Sad ćemo pozvati sve muškarce tamo. Pazite, dok ste vi ovi sjeti muškarci su tamo ne samo radili, nego i jeli i pili. Ali nisu se opili, nego samo pili. Idem ih pozvati.